Simera abantu mu ryantonda bafireyo kureba ngo abana bayegesebwe by'umukono hamwe no kubashacura ubukugu butari bumwe na bumwe. We are thinking of ways of marketing the institution. Kureba hano hari umwanya muhango kwa conferences okugira ngo shabere management y'umwanya ekwigure to the outside world. Abana babene ka retreat Ashabere minyeta baratunja kacisha ko kushoma eby'emikono ngo bakikore n'ekigenderwa ekyo kutasya kasenta ko kubareberera. Abenshi barenda ngo baze mu bwerevo baze mu haya kandi umushange abazire batiye no kubasa kwifata mu haya ni ukubara bakomezemo yeti kariya progression ransa turabana bwe umukorezo musitiri weka hagabe ngo borenda kurachi ukikaho ngacetenga kugira ngo abana bitu bahabwe abana ngo bashomeremo nyese abasomwa b'umuhenge mwene bakamuhera ubujurizi zebwe netugabura twabuzamo na Yesu atakashireyo ubwo mu mpaka bayazireki yacize Gasha kwa Ali Waswa.